Kajing penjari kajing sensyar administrator da kesorkar jela haka Khasi Hills Autonomous District Council. Kalawan kum kajing kendit ke kunhun senrap United Democratic Front UDF kebalayok bantau ke Executive Committee bertemai ke banek tang shisngi. Hapok kajing elam jong bala tip langkar kongor komu Chief Executive Member. Namar kajing persya ke negarai uni-unong yalam ulam mudoi de kemokot rumah haka yang syari Meghalaya High Court kebakerpat bahkan pensangian ke hukum kebala penmi daulat kejela. MDC Klemseng kenong thamai constituency ubak latip langkar kongor ulatau history menta haka Khasi Hills Autonomous District Council komu Chief Executive Member ubat rekam klem ke Executive Committee hadu arbanai kenti. Badru komu Chief Executive Member ubayo ke Executive Committee ke banek tang shisngi hadin ke jing batekam yaki dikhot ke bala menjor da ulat. Kania barok kelaja nak kejing jor palat kejing tan telai banyo obat iulakam kejing sensyar pedeng ka kenun sunrop balailam de ubak latip langkar kongor ka United Democratic Front UDF bat ka kenun senrop bekerja nak sorkar jela ka United Democratic Alliance UDA bailam du MDC ka UDP nasyala ubak tenbel dekar. Hendrai tang shisngi hadian bu ubak latip langkar kongor layok bantau ke Executive Committee ka bau laap hadu arbenai. Ulat kejelau la penmi no yako hukum bala penjari de kejing sensyar administrator kabalong kat kum kejing ai jengmut jong sorkar jela. Kane kejing penjari kejing sensyar administrator kamsyam la pensngo tenat satia ka kenhun UDF. Bat da kejing menjur lang kane ka kenhun kalamudoi da ka mokot dumah ka yang syari Meghalaya High Court. Bakerpat ban pensange no yakane ko hukum ulat. Kaying syari kelabo ban bisyar kane ka mokot dumah ha ka sing thok diang jong katayo. Hendrai layo jeng tip bala penkenria ano sya ka sing kong jong katayo banwan naki daw bam lakyar. Ha kejing ujor ubala tip langkar kongor ula penpau ba kejing penbana bala penjari kejing sensyar administrator men ha ka nyau terik benai rempang. Bar kejing thong ya ka Deputy Commissioner ka District East Khasi Hills kum ka administrator kam don nongrim satya haba pensyong nia kat kum ka paragraph 16.2 jong ka 6 schedule keriti sensyari. Uang ba kejing penjari da kejing sensyar administrator kadai ke belasule da ke bor klem da ailat cuk bagandon kejing tunjuk bor ha pedeng kaliang sensyar bat kaliang persya kat kum ke rule bah nyopuwei jong ke Autonomous District Council rules. Kumbalong menta ka kenhun UDF kalakam bakadon kat nderungut ki MDC da kejing wan ajing kersyan ki arngut ki MDC ke UDP uba poleng do bat uba te bor lang patau. Kat ba ka kenhun senrop UDA kadon tangkat lai ngut ki MDC ha ka yeng kebadan arp kundai ngut ki dikhot kenthop yau MDC besyuthong.